Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпылы YouTube көршілер, амансыздарбы туғандар. Бүгін 30 апрель 2024 жыл. Ноқаттабыз туғандар. Біздің ушул жаңы каналыбыз, достор. Бірден лайкты басып, каналға катталып қойыңыздар. Сөзсіз буйруса мал базарларды, сылқыларды, машина базарды, буйруса шу курстарды қолдан келишинче тартып чыгарып турабыз. Саат 1:00 болду. Бул биздин жаңы каналыбыз Байкеji деген каналыбыз, достор. Коммерческий Кыргызстан банкта рубль болса 0,940 достор. Ал эми доллар 88,70, евро 94,50 достор. Жамыр жауып атат бизде. Тоскреда банктан 0,942 достор. 88,60 доллар, 94,80 евро достор. Админкаларда дагы 0,940 кен достор. Админкалар 0,940. Капитал банкта дагы 0,940 кен достор. Алла разы болсун бардыгыңыздардан.